Umthetho wokuvikeleka kwabantwana uthi abantwana banelungelo lokuphepha nokuvikeleka bangalinyazwa babe nekhaya begodu bazizwe baphephile banelungelo lokukhula ngetshejwe libafaneleko. Lokusuke kwenze njani ke umuntu omkhulu nasela caphaza abantwana asazi bona angekhe bazilwele bazivikele namkha bazibuyiselele. Ubukele ihlelo Sibuya Nenyanda ku DTT na ku SABC lehaye. Ngingubranko Nkambulo wakomloyisana kwaBhoholo Lotshani. Izakhamuzi zeFosman eMalahleni eMpumalanga zihlalele evalweni ukulandela izongo batsho ukuthi kungenzeka bona kunomkati mjeje ochagalako endaweni le. Kuthiwa umkati mjeje loyo uqothela abantazinyana beminyaka ehlangana kweli-10 ukuya e-15 ubudala. Ubathatha lapha abadlala khona nalokho bathunywe esitolo abalelesele bese ubuya nabo abachiye ehlanu kwepolice station. Uthe bona ufike endlebeni zethu umkhosi onjalo umbikindaba wethu Comfort Masombuka noSokhemeru Hloma Hlangani bavukela khona nasi Iindaba ababuye bayithwele. Sithe sifike eFosman salungisa insetshenziswa zethu zokubika ngale ndaba singakalotshisi nokulotshisa basihlangabeza ngenyembezi abanye ababelethi abathi amapholisa ayariyada ukubasiza kubeka nsolo urage njalo umuntu ongaziwako loyo ngokulelesela abantwana. Bathi into ebenza ukuthi bacabangela ukuthi mkati mjeje ukuthi usebenzisa indlela efanako nakenza lezi zenzo zobulelesi kule ndawo. Abantwana bayanyamalala bathunywe esitolo namkha basekudlaleni babuye ekukhambeni kwesikhathi sebagatiwe lapho khunye babuye babulanzi batshe emapholiseni babuya khona kodwa nisizwe abakalitholi bekube nje. Ngingathuma umntwana bekungumgqibelo mangithuma umntwana ukuthi ayothenga esitolo uhamba nomntana kasisi wami wathola ukuthi sekubuya umntana kasisi wami umntana makabuyi. Umntana kasisi wami ahambe ayotshela umama ukuthi umntana akabuyanga. Sazibuza ukuthi njani. Masifika la ku spot la bamthethe khona vele umntwana akekho. Then sahamba sayo report emaphoyiseni. Ngabo 4 late umntwana abuye. Makabuya umntwana asho ukuthi no udlwenguliwe. Uleta Masilela uthi umntazinyana akho neminyaka eli-10 ubudala walahleka esondweni eSunday School kwaba nomuntu omdzwebula endleleni. Kuye kwenzeka ngezi-30 zaSeptember. Umntwana mbekahambile extension 10 ayolanda umntwana wasisi wami ukuthi kusasa bazoya eSunday School. So ekubuyeni kwabo kwabuya lethu lo munye azange abuye ke nangibabuza ukuthi bamgcina mina nomunye ubaba la bebame khona. So kushuthi lo baba bamthatha leso sikhathi leso. And then kwakubo ma past 3 so and then sacala ukubuza ukuthi umntwana uphi ngoba akwenzeki akahlali ngaphandle isikhathi singakavela abantwana baba badlala ngaphandle isikhathi. So bafika laba bathi ungalibizi igama. Bafika laba bathi bamshiye ame e9 nomunye ubhuti. Hayi nami ngicala ukusolayo ngoba akakwenzi vele lo. Kube kusukuma kwami ngimfuni ngithole labe bathe ukhona akasekho. Umasilela uthi wathi naselangazi bona enzeni wafumana umtata ombikela bona umntwana wakhe utholakele kodwa nakhangazi bona utholakele njalo sewuleleselwe. Umntwana umtholakele eDuva 1. Thola kusho ukuthi lo muntu asazi nethi ukuthi ilento uyenzile kuphi. Mara umthatha wayombeka lapho ambeka khona wathi hamba uyekuna umuzi nawe. Laziduma khona uyocela khona ukuthi bakusize wabakuya kwakhe kwasuthi nama-number phone wami nhlanhla uyawazi. Nafika lapha ababuze nabasho labo bhuti bathi wabuza ukuthi kuseWitbank la ngisho akakwazi kwamina iDuva angiyazi. Bese bambuza ukuthi ufune Witbank bathi ubuyaphi wena wathi ngibuya eMsahweni. Bathi okay uyazazi inamba zamamakho wathi yebo.
base bathatha izinamba basifonela-ke sahleli vele kwaba kungena kwale call esho ukuthi nangumntwana sihleli naye la. uDavid Nyambi ngomunye naye umntwana wakhe wathathwa endleleni wayokuleleselwa. Ngarejwa umntwana ngakhipha umntwana warejwa ngezi-4 zikaNovember. Umntwana wayehambile nomama wakhe bayovakasha extension kwiindaba extension 9. So bathe basahleli mama wakhe wabathuma grandpa. They've gone to thenga grandpa. It was grandpa of Iindaba, I don't remember very well. Bahamba bayothenga leyo njansini endleleni kwavela umuntu ohamba ngepolo egrey. And then wafika wabagibeza wathi ubakhapha esitolo. Bafika bathenga esitolo from esitolo wahamba nabo. Masaya police station ovula case. Then kuya kwathi police station ovula case avula case, but case number takes to 3 to 4 days ukuthi sithole. But abakhona capture whatever system yabo is slow of ayisebenzi. Whatever iso safuna umntwana ubusuku bonke. And then masithi somthola umntwana sathola sithola ifoni sithola ngase downtown ngase Pick and Pay ePluma Street. Sithola ifoni ngomunye ubhuti odriver itaxi. Wathi nona ngumntwana nabanye abosisi nje abakhona lapha. Bathi nanga umntwana ungqunu urejiwe. Uthi buhlungu obungalinganiseki kababuzwako bamndeni. Umntwana yes vele urebiwe. Umntwana she's 8 years old. Ngani umntwana wami so even namanje indlela singayo sekutrauma la endlini. Asazi senze njani ukuthula sengabi nako nje kusamile nje into yonke imile asikhona ukwenza lutho. Uthi bekube nje basafuna isizo lokuthi umntazinyana nabo athotshe umkhumbulo. Ababelethi babongazimbalela ngokuriyada kwamapolisa bafuna kutholakala ugalajana owenze lokhu batsolo kwathenjiswa bona kunesicheme esisebenza ngendaba le kodwa nomphumela abawuboni. Into leyo ngasubona abantu basebayisola kungathi mhlambe kune inside job phakathi because umuntu lo soloko kwenzeka into eyiwana akatholakala. Labantwana sebayi8 bayi9 manje babonke. So lo wami was 8 then khona emva kwalo wami was 9. So umphakathi vele ukuthukuthele kakhulu ngalento le. So bafuna ubulungiswa. Yithi sibacelayo ukuthi asambeni KG Mall for ama footage sizokhona ukubona ukuthi ubani loyo muntu loyo. Akusiba abathatha initiative amaphoyisa wethu ukuthi siwathola ukuthi noma sifika kiyo sithi nenzeni. Kufika wena mzali ucela amaphoyisa like ungathi ufundisa amaphoyisa umsebenzi wakho ukuthi yenzani lokho and if wena mzali wathula la nabo bayathula amaphoyisa wethu ayikho into abayenzayo. Umphakathi weMalahleni uthi akusimnandi kulomphakathi abaphila ngaphakathi kwawo. Yangilimaza lento le. Abantwana siyabathanda thi. Sibasalile. Why mele bahlukumeza abantwana? Why senze lento le esiyenzayo? Manje uzibuze wena uhleli uyindoda. Uzibuze kahle ukhulisile umntwana ahlukumezwe. Iindaba. Hayi khona. Ibhlungu lento le mfo. Ukurejwa kwabantwana inkinga enkulu. But sometimes we include nabo mama abazala abantwana because sometimes i-relationship leyo uthola ukuthi stepfather sirepa umntwana ngokuthi azi ukuthi impuphu uzoyitholaphi uvele athi akube indaba ephilayo. Nabo malume sisaba ukuthi umalume uyobhadala irent la ekhaya kusekibo kunama extended family so kuba inkinga vele inkinga enkulu. And manje akusaqini ukuthi kurejwa abantwana bamantombazana sekurejwa even abantwana babafana inkinga esinayo eWitbank eMalahleni. The other thing umntwana uyalahleka mase abuya userejiwe. Enye inhlangano zomphakathi olisana nokukhahlunyaza kwaboma nabantwana ithi mhlapha nje Kheamachele police station eForceman iphekelele incwadi yenililo malungana nomkhwalo. Ngezi 22 sithethe sonke siwumphakathi malunga omphakathi sahlangana sayenza i-memorandum sayimikisa police station regarding le case abantwana rape, but still from now akuna answer like esitholile from emaphoyiseni akuna next enzakalayo. Amapolisa eMpumalanga sithena swalalamelako ngendaba le athembisa ukuthi kuhla phendule ngomtato aveze ihlangothi lawo nokuthi khan sekunendima ikhambileko nanke zenzo ezimbi kangaka ezikhahlumeza umphakathi weForceman eMalahleni. Amaphaka afana nala khona la emalokishini nemphakathini nje wala khona la eMalahleni anemjinko nensimbi ezihle zokudlala zonke njalo zenzelwe ukuthi abantwana bakhona ukudlala la baledle la baziphumulele la ngesikhathi sokuphumula nje njengomana nenkolo zivaliwe nje konke lokho bakwenze ngaphandle kokwesaba nokuphazanyiswa litho.
kodwana ngemva kokuzwakala komukhwa lo ababelethi sebahlalele evalweni ngikho lokho kwenza ukuthi ke basabe nokuletha abantwana babo nokubavumela ukuthi ke bazozidlalela la emaphageni womphakathi afana nalapha aziditshele khona. NginguComfort Masombuka wendaba ze-SABC ngibika ngisemalahleni eMpumalanga. Sithokoze kulombiko Thabethe ngalendaba esikimisa inhluthu yeForceman emalahleni kanti njengombana amapholisa kuzwakele lapha embikweni bonyana athe aza kuphendula bunqopha nokho sanda ukuthola umbiko bonyana amapholisa weMpumalanga asakhona bonyana azokukhuluma nathi kileli hlelo nokho endlini zethu zokuhatshela ngestudio sinomthothozeli womphakathi uVinolia Mashego. Lotshani? Lotsha baba njani? Siyathokoza ukufika kwakho. Siyazi bonyana indaba le indaba eniphethe kabuhlungu nenihlalise kabuhlungu njengomphakathi wemalahleni. Ngengithatha ukuthi ihlalise kabuhlungu beyiphethe kabuhlungu nenaga yonke. Ake sithome ngokuthi zizehlakalo ezathoma nini ukwenzeka ngokuzwa kwakho. Uqala kwayo yonke lento le iqale around lapha kubo July August and then iyachubeka angathi ikhe yastopa iyaqhubeka iqale ngabo July August kunyaka lo odlulile waka 2023. Nangithoma ukuzwa bekuthiwani kuthiwa kwenzekeni? Buqala ngokuthi abantwana bareportwe ngokuthi balahlekile. Ama incidents wakhona ayafana. Ukuba ukuthi umntwana mhlambe basuke bamthuma ukuthi aye esitolo and then umntwana walahleka wangasabuyi. Onoma umntwana bekadlala epark somewhere walahleka wangasatholakali and then into beyenzeka ukuthi bekatholakala the following day mhlambe it's either utholwe abantu estradeni onoma atholwe amaphoyisa and then bese masekabuya sokubuya sokune report yokuthi umntwana uhlukumezekile njoba bekahambile and then yaqhubeka yaba into yokuthi seyiba by weekly sesizwa ukuthi kunomntwana olahlekile kunomntwana othethwe but uyabuyiswa the following day umntwana. Niyakhona ukuba nesilinganiso mhlambe abanye ke abakabiki ukuthi kungaba isibalo esingangani sabantwana esebathindekile kube nje? Okwamanje sihleli ku 9 cases. Those are the cases that are reported. Laba abangaka report so far sebangakazanga forward nakithi. So okwamanje sisebenza ngalawo ama case lawo ay9 esiwaziyo nalawa reportiwe esiphoyiseni. Nasikwethula konje sithi umthothozeli womphakathi kusho ukuthi umuntu oyisikimeleko indaba le. Mhlawumbe singathoma ngokuthi usikinyiswe yini ungene njani wena kimi? Okokuqala ngomuntu wesifazane and kubalulekile ngomama nami. Ngikhathazekile kakhulu ngoba ngokuya ngami akunamuntu okumele ngabe uyahlukumezeka noma experience lento abantwana ebadlulekiyo especially abantwana bethu. So ngumama nje ngifuna ukulungisa indawo yokuhlala for abantwana bethu bahlale kahle bangahlukumezeki ekuhlaleni. Lingangani isekelo olitholako lapha emphakathini na usikimako ubiza emhlangano ukhambela nemindeni yabongazimbi? Umphakathi uresponda kahle kakhulu. I-support eningi sithola emphakathini wethu ngoba umphakathi nawo ukhathazekile. We do understand ukuthi okwenzeka kamakhelwane kungenzeka nakunoma ngubani. So sikhathazekile asihlaliseke kangaso umphakathi. So umphakathi wonke uyaresponda kahle. Although ngingekho satisfied especially with our government leaders. Kunama departments engifila ukuthi they were supposed to be shaken nabo kumele nabo baphakame nathi bayilwe lenkinga nathi kodwa kuthulile we not receiving support kibo. That's the only part but umphakathi is responding well to the call. Kale njengawapi ama department iminyango yombuso? I-department ebaluleke kakhulu yiyo yasesiphoyiseni and then i-department of social services. Our government, our leaders who are in governance, lapha kamasipala, we expecting them to be at the forefront yayo yonke lento. Thina size ngamuva njengabaholi bona. Lawo ma department isekokoda kiwo kodwa kuthulile iresponse asiyitholi. So uthinde amapholisa sizwile nje lapha embikweni ukuthi amacala wona avuliwe lapha emapholiseni ababelethi bayaveza ukuthi
babona nokho ukusima kwamapholisa kungasi ngendlela ebalindele ngakho. Wena njengomthothuzeli nomholi womphakathi ubona kunjani ukusebenza kwamapholisa phezulu kwendaba le? Ngivumelana nabazali, ngivumelana nababelethi kakhulu because I understand ukuthi sifike kanjani ku number 9 sinamaphoyisa okumele ngabe active. Ngokuzwa nje icase yokuqala bokumele ngabe sokunama results. Amaphoyisa sizamile kaningi ukubagogodela sokhuluma nabo. Usisi ushilo ku clip ukuthi ngezi 22 zaka November sayenza imarch sibahlali base Witbank simikise memorandum esiphoyisweni because already besi nama grievances sineyikhalazo zokuthi asiboni ngathi kunento abayenzayo bamaphoyisa ngoba umuntu bekaqhubeka kakhulu futhi kulawo malanga lawo. Lokho imemorandum sayithumela amaphoyisa zankabuye nempendulo. Sihlezi siye police station every week so zama ukukhuluma nabo sokhuluma nabo station commander bona laba abayireceiver namhlanje siloka simtholi asiphumelele ukuhlala phansi naye. Mesithola laba abanye sibatholayo basesiphoyiseni basitshela ukuthi ireport bayimikisa ebazalini because it's a sensitive matter. Siya understand kakhulu lapho but we are in communication nabazali. Abazali bathi nabo bafana nathi bahlele bumnyameni njengathi nabo abareceive any information about the progress ye case kuthulile. The only time amaphoyisa afike ngawo it's manje ngo December before ama Christmas balethela abantwana abo teddy bear. Asifuna abo teddy bear, sifuna iarrest, sifuna iprogress ku case. Ama gifts abantwana bethu singabathengela. And we know asifuni le message amaphoyisa zama ukuyiconvey abantwaneni bethu. The only message amaphoyisa that they have to give us is hope ukuthi kukhona ukuboshiwa loyo muntu loyo ohlukumeza abantwana bethu, ohlukumeza nathi singabazali nomphakathi wase Witbank. Kodwa ngebhadi ke nokho nakho asahona ukuba nabo ukuthi baziphendulele. Sesiyivala nje nithini ngokukhulumeka kwayo indaba le? Umkhosi uzokala ngokwanele kona mhlawumnye usaleso usivezela nokuthi ngokubona kwenu kufanele kwenzekeni ukusukela la? Esikhathini samanje asisazi nathi ukuthi sekumele senzeni ngoba abantu ekumele sibalekele kibo abantu yibo abasiflathele kuyo yonke le ndaba. Iwani into ekumele yenzeke iyodwa nje into ekumele yenzeke ukuthi kumele kuboshiwe lo mlisa lo ohlukumeza abantwana bethu ohlukumeza nathi somphakathi. Abantwana kwathiwa abantwana have positively identified isketch somuntu oyi1 and bonke ba identify the same sketch. So kwaphelela lapho. After lapho asisazi ukuthi kwenziweni. Abantwana as much as ba under a trauma eningi bazamile bona ukupha amaphoyisa le information lenqane bona ebanayo ebasayikhumbulayo. Okunye futhi bathembisa abazali i-counseling amaphoyisa. Abazali they never received counseling. Laba bayireceive they only got about 5 minutes of counseling kwathiwa nizasitshela ukuthi abantwana bachubeka kanjani. Of which we believe ukuthi abantwana bethu basesebancane. There's a lot of trauma that's gonna go on and enye anyeke iphelele la kule mnyaka lo ba isazochubeka impilo zabo zonke. So they do need to start a journey healing. Sidinga lokho counseling sidinga nokuthi le case le ithathiwe with urgency khona ukuboshwa loyo muntu loyo osihlukumezayo. Sisivenile sithokoze khulu ukufika kwakho uzosipha umkhanyo ngale ndaba. Ngiyabonga baba. Hlelo Sibuya Nenyanda siyabuya. Umbuzo sengqondweni zabanengi kukunje ngothi kusuke kwenze njani emkhumbulweni womuntu lokha nakafikelwa ingqondo yokulelesela umntwana. Uyawazi na umthelela walokho okwenzeka emkhumbulweni womntwana? Lezi zimpendulo esihlose ukuzifumana kosisazi ngezemikhumbulo yabantwana njengoba nasamukela ubaba uMsizi Mngomezulu. Baba uMngomezulu siyakwamukela, siyathokoza kuba nathi ehlelweni Sibuya Nenyanda.
Ngimbingelele baba ninjani kodwa yini? Hayi kusaphilekile eminyakeni omutsha. Isehlakalo esibhlungu kangaka sokuqatwa komuntu wonke sibhlungu kangaka ukuthi siba nomthelela engqondweni nekusebenzeni komkhumbulo womuntu. Kodwa na ungasihlathululela ukuthi kuba umonakalo ongangani owenzeka engqondweni yomntwana? Into eyenzakalayo kakhulu ukuphazamiseka okukhulu kakhulu mawucabanga nje ukuthi kuyi-trauma vele uthola ukuthi umntwana angaphazamiseka mhlambe nasekundo nama-patterns wakhe wokulala and mangabe kube sokudistebheka ama-pattern wokulala kusho ukuthi ne-mood yakhe iyadisturbeka, which means ukuthi umntwana mhlawumbe angacala ukuthi adevelop into efana nokuthi uba irritable, ukuthi athukuthele nje singekho isizathu, na ukuthi futhi umoya wakhe ungahlala uphansi ukuthi ngacala kube khona into i-depression eyenzakalayo. Noma adevelop what we call i-anxiety lapho ukuthi uhlala athukile nje for no reason. Enye ebuhlungu kakhulu yile ukuthi ama-symptoms we-trauma kuba ama-flashbacks ukuthi lento yenzakele iyaziphindaphinda engqondweni. Ngemali isiphinda kanjalo kuba sengathi lento le yenzeka every day empilweni yakhe and ima-affecta kakhulu-ke mangabe kuwukuthi umntwana mhlawumbe kumele ukuthi agcine aye esikoleni uthole i-affecteka esikoleni ne-performance yakhe iya-affecteka. Abanye mhlawumbe kuba indaba yokuthi ne-appetite nayo igcina sephazamisekile or agcine nje sekapresenta ngama-headaches or ikhanda esihlala libuhlungu mhlawumbe namanye ama-physical symptoms okungaba mhlawumbe ama-stomach cramps or ama-stomach pains or ama-bodily pain. Umthelela onje uthatha isikhathi esingangani? Ikhona na indlela yokulungisa uphele ungasabi khona emkhumbulweni womntwana? Khona iyalungiseka nge-therapy kodwa kumele ukuthi yenzeke isikhathi mayiceda nje ukwenzeka into yakhona kumele ukuthi umntwana athole usizo masishane, ngoba mangabe kuwukuthi ithatha isikhathi uthola ukuthi seyigcina seyi-affect izinto eziningi empilweni like ama-relationships. Mhlawumbe nje mangabe uyaphazamiseka esikoleni uzophazamiseka isikhathi eside. Kungcono nje ukuthi asheshe aye for i-counseling ukuthi ku-addresseke wona lama-symptoms lawo ukuthi azobe apresenta ngaleso sikhathi. Embikweni wethu sikhuluma ngabantwana lapha eminyakeni ephasi khulu yobudala. Ekukhuleni kwabo lokho kubonakala kuba nomthelela onjani endleleni ababona ngayo umuntu wembaji, umuntu omduna? Iba nemiphumela emibi kakhulu because it disturba even nama-relationships wabo. Mangabe kuwukuthi mhlawumbe sokumele ukuthi bacala ukuba nama-relationship or bashade nokwenza nje kuphela because i-change indlela ababuka ngayo umuntu okukuthi umuntu omduna. Kuyishintsha in such a way yokuthi ama-relationships abakhona ngenzeka ukuthi basuke batry ukuresolve lento eyenzakele kubo. Mhlambe ngendlela ye-anger where you find ukuthi umuntu maka-relationship uzobe alwa kakhulu nomuntu wakhe, or kwesinye isikhathi afune umuntu ozoba ubaba kuye where you find ukuthi ugcina sekathandana nabantu abadala kunaye okuwukuthi engqondweni vele ususekafethekile. Ngasikhathi sinyeke nakunje kuthinteka nomndeni nababelethi, mhlambe ubathinteka kangangani, kuba njani ukuhlalisana komndeni nokuphilisana kwawo ngemva kokuvela kwesehlakalo esinjengalesi? Kuba buhlungu kakhulu emndenini because imndeni usuke ungazi nokuthi uyiphathe kanjani lento. I think into eyenzakalayo kakhulu emndenini ukuthi abanye babona sengathi mhlambe uthatha isikhathi ukuthi umntwana recovery, uthole mhlambe sebakhuluma izinto ukuthi bona batry ukum-encourage umntwana kanti bayamlimaza. Yebo lento leyo ukuthi snap out of it, kwabona kade yenzakele lento, phuma la usukhona ungacabangi ngayo. Kuba sengathi uyazenzela, uyafuna ukucabanga ngalento kanti akafuni na yamhlupha. I think the way mhlambe ukuthi emndenini siba encourage ngayo abantwana
kusekungabi indlela elungileyo. But ngiyacabanga ukuthi ukuze umndeni wona nawo uthola usizo ukuthi umndeni wonke kumele ukuthi bakwazi ukuthi baye for i-counseling, bazokwazi ukuthola ukuthi bangamsiza kanjani umntwana, because esikhathini esiningi ibase ekutheni yena mhlawumbe uzofuna ukuthi asizakale kanjani nokuthi yiziphi izinto ezingamsiza. Okhunye ke vane kube umphakathi wendawo la kubonakala khona ukuthi umphakathi ugcine ubonakala kwangathi awunazwelo nalokha utshengisa izwelo. Khulukhulu isehlakalo esenzeka ngobuningi kangaka endaweni. Ungawulemukisa uthini umphakathi, uziphathe njani ukwenza ukuthi bavikeleke abantwana kulokho kungabonakali kwangathi bayahlekwa? Ngiyacabanga ukuthi emphakathini kumele kube khona ama-programs njengoba sebabona ukuthi lento iyenzeka kakhulu. Mangabe kuthiwa kunama-social workers opastor amasonto mababona ukuthi into efana nale seyenzeka kakhulu emphakathini, kumele ukuthi bakwazi ukubiza either ama-meetings, bazame ukukhuluma nabantwana laba okuwukuthi into le iyenzakele kubo nale yenzakalanga kubo. Bazame ukuthi kube nendlela yokuthi badile ngayo, ukuthi mangabe atholakala umntwana ukuthi mhlambe lesimo senzakele kuye bakwazi ukuthi bamrefere. Kube into nje ukuthi bayilwisa ezomphakathi but angakhulumi ngayo emakhoneni. Kube into ukuthi sizama ukusiza lengane, sizama nokuthi siziprotect futhi. Dlakadla sithokoze khulu umusa nendlela osibekele ngayo wasikhanyisela kilombiko obhlungu kangaka. Lihlelo Sibuya Nenyanda olubukele ku SABC lihaye na ku DTT. Sithemba bonyana ke ukuzwe konke sikuphathele khona namhlanje sebekube ngokuzako akube musa.